Agenda apa, Pak? Nilainya Mas Tolongman. Pak Budi ya pokoknya besok. Ya, Pak. Jenengan. Tolongman. Oh. Mudik berarti ini, Pak? Ya betul. Ya, agenda ketemu Pak Budi, Pak. Ya. Yes. Selamat terbun, nggih. Siapa? Sami-sami aja. Ngajar. Makan batin. Ya, sami-sami. Sehat-sehat ya. Amin. Ada agenda ketemu Pak Rudi besok. Pak Rudi, Pak Joko, Pak Ariful. Lagi Pak Ariful. Pak Ariful itu. Besok berarti apa lagi, Pak? Jenengan ya. Iya di Tawang. Ketemu teman-teman SD. Oh, siap. Matur nuwun ya, Dan. Ya, Pak. Makasih semuanya. Oke, Pak. Hati-hati. Saya Muhammad Syahreza. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.